tate praseta. Danas Pepa i George imaju specijalnu priliku da posete kancelariju tate praseta. Tata, šta radiš ceo dan u svojoj kancelariji? Mnogo zanimljivih stvari. Vidjet ćeš. Ovo je zgrada u kojoj tata prase radi. Stigli smo! Ura! Da? Zdravo! Tata prase ovde. Zdravo, tata prase. Mogu li ja da pritisnem taster? Naravno, Pepa. Da? To sam ja. Zdravo, ja. Uđi. Moja kancelarija je na posljednjem spratu. Liftom ćemo do nje. Mogu li ja da pritisnem taster? Mislim da je red na Georgea. Pritisni posljednji taster, George. Wow! Pepa, George i tata prase voze se liftom na posljednji sprat. Wow! Poslednji sprat. Vrata se otvaraju. Ovo je kancelarija tate praseta. Zdravo svima! Zdravo, tata prase! Zdravo, tata prase. Gospodin Zeka i gospođa Maca rade sa tata prasetom. Danas sam doveo dva specijalna posetioca. Pepa i George. Kakva čast! Hajde da započnemo obilazak. Gosan Zeko, možemo li da počnemo od vas? Naravno da možete. Moj posao se svodi na brojeve. Uzimam veoma važne listove papira, zatim pečat, a onda pečatiram papir. Wow! Kakav sjajan posao ima gospodin Zeka. Mogu li ja da udarim pečat? Naravno, samo da ti dam papir. Evo papira. Možda da ipak uzmemo prazan papir. Izvoli. Pepa voli da udara pečate. Sviđa mi se da radim posao gospodina Zeke. Da nastavimo sa obilaskom. Sljedeći sto je sto gospođe Mace. Mjau. Zdravo, Pepa i George. Zdravo. Moj posao je da pravim figure na računaru. Mjau. Wow! Onda te figure štampam. Wow! Evo još jednog primjerka. Hvala. Gospođa Maca ima lep posao. Mogu li ja da probam? Možda je sada red na Georgea. Tako je, George. Red je da ti malo radiš. George pravi plave trouglove. Sada ih štampamo. Sviđa mi se da radim posao gospođe Mace. Da li sada želite da vidite moj sto? Želimo. Ovo je sto tate praseta. Moj posao je poprilično komplikovan. Ja uzimam velike brojeve, pretvaram ih i izračunavam njihove noseće tangente. Posao tate praseta zvuči veoma važno. A da li koristiš gumeni pečat? Ne, Da li koristiš računar? ne, ali koristim markere u boji. Tata, da li možemo da crtamo tvojim markerima u boji? Odlična ideja. Pepa i George vole da crtaju markerima u boji. Ja sam nacrtala kuću. George je nacrtao dinosaurusa. George uvek crta dinosaurusa. Dinosaurus. O Bože, već je 5 sati. Vreme je da se ide kući. Hej, kakav divan crtež kuće. I kakav strašan dinosaurus. George i ja smo radili tatin posao. I to veoma dobro. Sviđa mi se posao gospodina Zeke, a sviđa mi se i posao gospođe Mace. Ali najviše mi se sviđa tatin posao.